Mzawadu ya municipality kale muteithia kibuko no rate ya mero barabalingete nturene baumeta county ingena kuya ukananira Thigunku ni atigena ndi bakwena kinyama taro gira tungeria yarambe kiago kuri county ya mero kinyankuruki nedirite ebora ke kinyabo KUTHUGANIA konjorithia na kwambiria mirandi ya kibiachara mero irinjira ya kumekuria kagite kaka Thigunku rĩrĩa antu baba ingi bara baitango ikaome betha bakijanja ciao nikenda kuringanira nendo bao endi kuringana MC municipality no kali mutethia augite kagite kaka ikotikira mtu onde matoja raumite akuithwa kireto garuruku. It is one of the most important times kiageni beto ba Nairobi na kuma na ara antu riri ingi chionde inandi wachoka anture ne chietu bijibu kwithiria so much happening teigeri biradithitwe bya chukuru roko our local schools. It is again the high time babubu ijabutwire what can we do to better our community, our society. Njira chietu irabu gwitira nonto bugwita narabona narabadithitie what can we better our community with nyakwe better njira chietu iratu gwitira ri imbitumbo thithia athi chukuru chetu itu perform wega. What exactly can we do to bring a positive impact? You wanna we now with the Rawi or Meru. Nando Kweja Meru, which is your motherland. Nambuga around them, Meru is the most unique county in the whole country. Wendi bwawe ni kuna mathomo jalanta bathomete kumakaome kagita kaka batiki baguta na ndoba MATUURA ekene nyauti na mbere na kinyoga rukupu bukionekana Kenda datu tu atigwa twirindas bakuka twatongeria bara murungu aya Ageni for the season. Imbi ugwenda tuthithia. It is time for us to share na tuka reflect on the same. Kenda nande ukija next time utekethiria twi the same community withirwo twi a different community. Kwi urimi buro ringi andikwa na community chetu ikirima buka kwibira na bithithwa na ara ome. Kwi mantu jara na the other communities ikithithia differently from what we doing. Na tawenda tuthithia kenda this all mantu jara ndera twaja kurukania at least twithirwo twina testimony that within us na kinya kimbe imbithi baraba kwenda utethio kibaraba begi akatha kibera uju mwaka jatu kukwata the influential uncles anko bara begi cheo bara bationeka. This is the time ke younger generation irabu bati kukwata anko baba na bukamenya na tabuka bera birabu endaga in specific anko ukwira kuthithiria kagita nandiko mwira uenda unguitha iji no tunandenja na wamwira ugei ukenda umwira mantu agwita club nambi mwire mantu jaraja ka build on your future no to anko unwe tuje anko bo influential bo mabationeka kaire ko take advantage of this season kenda at least to the twina better stepping come 2024 muthiene ni atantu bakatha bakikungura Thigunku muno na bodi rwati mweri twitite alito bakatha bachoka skuru tatu turi nandi itumenyere ula tu celebrate Christmas yetu tukamiugia muno twamiugia muno itwithe twina at least kaume kumenya mweri jojo ngijwite yeju atwena na bara murungu atwete bakenda utethio bwetu nkiripotera Uru TV mbetambo turi muriuki.